Mishi Rajanyam and Chanalat ka Quilok Dr. Machar kan jukwara mishiling na me agent final ka final me Rajan Chalat Gabriel Doblam gwada lokaje tere wiki juba an wala shanka ngwan ka paiba de ko ronki ne dangro wid jen dangro wid bakel bana report en bana jelinkel ye kwari mind ke men chanalat ko gwadan paiwe ka report ne ma chiwe mishiling ci kora ke kwiko Dr. Machar ano ci defend lawyer ke chikenetin konde la jachi ken ke tech ko de ken je kaja gwada dan te tere doare ko de kan o jakare de da rodo prepare kan changa dan ba lumije kan ne pen and on she kono mo chana jeling anyok ba chana jeling no chinede kontila family members kenede kono cha gwan no akene we ka gwalo ke kenede kan na de kan ga visit rate gen cha ka pen o de ka we and when am on chinede kola judges chikala do chi chong and ram mom pen na we yone no ngi chu de officer mo ba je ti kan wat ko mi pen na to werech gwalo ke gwalo de dien cha la de and court session a public so ram no go there waiting charge de pe no we akela do ram mo gore chude so to talk at in chalat and okanyam gomen chuwe ka jan lera me take de gomen pai konolat ban right ka gwada dan en kitwo kimen kitwo ka doblam relo gwada dan en take jetin ke gwada dan rajetin lieutenant general Gabriel Doblam na charai kenete kon la jingone chete kon te kana lat ko gwase dan che nyoko mala de ke ki tikije Gabriel Doblam jen lede la senior military leader ka kuma SPLAIO pin Dr. Machar jen ram kelkane diala content kelka Dr. Machar akane te ko kena content tin cha yende kelka Dr. Machar gwad me charaitin gwalok ka jen shanga dokka pay wadda ko kin dangro jen dangra bakan Lieutenant Gabriel Doblam che teach yanede kon la jingon che ka teach jaga jogo no nene dara gwalong dong made yen las no ngot tin kon tin nyodro no la ngot chunga kene ngoten kon tin changun relok ke kwakto kon changun la evidence ko ngai kon no take evidence chanu anete kon la ji forensic expert chicken ka present ka court jaga jogo no dong me jende yen focus tino dara go alon ko shade le outside ko de yen gore mot chela do ne te content lat ka look ki en court jena take important responsibility me take ja man ya ma jena bala independent ka bala fair ba chonkor wade a choro be mat kanetin content gwain kan ne to jen point above pair be jenyu especially muko deal ke national attention mugo kene ideal ko mo look amo kene de konin lat ka look mo rodien attach ke barin mat kaneden content kwana la gwan yo de jeno en code mo chela independent ka tele fair ka tele je transparency jaga jugo no jeno gor jeno bi adil gor ne mat ka joma chala de Gabriel Doblam chala do ne cha code charge be influence politics charge be yar politic ke charge be direct siyas madan le road ka charge be tiambo public opinion ko tene to rajantam right now no man chala de just pila yo mujek mu ka ling na ka to and that pressure mora karade outside the courtroom the decision ko na bala jingoni be yar atel evident judge tinyo da no ci gar ci goti kanala ko te tana te te nyir te bani ken ba ka apply without any evidence tel ngon mi nyoda ke tel dor mi yoda no ne to e ken kan la do no jawdien bas de ken quick ken ke de ken kalat de ne ko lat ko luk de ken ka ko ka tok ya ko jogo no gor ni evidence ko sha present ka court wasme chela do ne na ngad jeno maybe netin kon lat ko luk buka gor ni ngotin content chan on gwadame men bi ka final decision dien bi kan shu kamrar ke rede joka ke eno gade teken ke duir kamriken ke duir bi kan duir ko ne chala de gade bi kan shu lat kamte la gade duir ba gade ba ka shu lun bina we kamal
She Gabriel Doblam, Jomo Chajitup, she appeal directly, by the way, ka court. Kata dana cha yen jan. Take me a lot, la appeal in Jitup. Chega Jugono Nena. Chega Jugono Qua come shonda. Come a shonda. Jana come a chung dante. Ko te chung de chabat. Jane shonda jane. Qua order qua Jitup, qua released. Janan yan ka lora bang tel dur mishalat to be order ko loinka jani chate karuon and tamareti jian sang na family da shine jak yaga jogono jaka ko be jika family da jela do nena taye me chate reti jian ka je kedan wan che ka ya ka shegda ka gatka ngay kon diale wut la lede ko ba golo ba jorom meti gari mu ci tok la tin wala kanen jek ko jaram dana kwa kon kwa la jega je mete mi to ko je la beje je ga jogo no lonya ko tele dur mi chalat ba golo ba je lok ba gat ko ba lok je right now we don't take a difficult economic situation ma jak tigne na wana ken ko ba jek ka jaram dan en la main provider man top kon ka jana main provider man top do teleja reaching jana be jalong ka jo chalat gwasme je right ka ta dan jek gat ke je hebech gwa da tere reti jana na ko koruna jana shi gara shi struggle be jalong jana gat ke chicken shan kan je ga be jalong ni gur dan gur kan dul gor ke je ko ngay kon dul gorka la yor gi yutin yana financial problem akel jana mo gor jano de yen apiela de yen kaf adi yana loin ko tele dir mi chalan ajen be bej bolong ke je ko jen bo point de beje che dir long ka ta LZ status dan te ka gat ke shegde ko kui ko ngay kon diala a changa family members che moy ke joyo ngam de kan dul wal de ke yude kan jegne all those things that bej to qua face and it in county la family da che raja George no nena kwa na me kwa je consider kwa decision kwa je realeka ko de brare tije jana just chebe focus katin corner lat karar biayin pagwa men chenu ka jen tam bermo biaje gujbo ko chiane yen ka duom dong tele ne der ka je ka jeno mi chab de ne chab provide tele minyu de no tene ka der major part ka Gabriel Doblam men cha ro defend ka jelong ka te ke evidence ko na changu na prosecution ne de ko na ngwa ingene je a gen investigatory tele enough evident ki enough proved minyo do jana che dwer che jalat ka dwer ka te ko ni chito a gen prosecution chi ka fail ko bikan document ni bikan provide new do che dwer che lat chi ka fail ko biga military order bikan no ngo yana che dwer me che lat gwasmane tele recorded conversation bo ke tele tour ne ke tele video ne ke tele to ko ken to new do e jana te ka connection ge me dan show the lat no ko ko shor la che la de jojen ode ko me to ka kam ngene nuri la nur wa ami kene dinya SSPDF use ajane local militia nyenyo ne ke dini SSPDF tele ko teten konji SPLIO ko tele evidence ti nyoda so ko je modene la free ajane goyne karwa de jene shi na no biya goyne je ngaka che dwar che la de ne ka tele je evidence ajane men shi na cherong no de rande je jogo no jini ci dwer shelat ade je conviction no jini ci dwer shelat ke criminal conviction jara no mo sheto go abna bi jall ke royni te joj ke te evidence to nyodo shi adwer cha jalat chela do nene ajene any allegation michi to mo gain karan la ja support a verifiable evidence not
ke kwak te nyuda no men che dwir ngak jene ba nyu nat cha bulan je ka jo bedel te ke evident nyuda no ngum ma cha participate kare ka men so kuje mo te ka dwir ko jan ba je dil yen jan te dong wan te che lok te sha thok ko gwade dane te ki jetin wa dong che involve ka military command jala do ne he never received an order instructing him to launch an attack on government force in Nasser. Tele order misha kame enu kwa dini konti kan Nasser kwa jamak. Anetin konti la senior keja. Ye lada une me she talk tele minyoda. Kana jogo no jinjeni we are market dini kon la dini SSVDF kan Nasser tele order mishaben. Kan order bani kon la persecutory tele evident jikene nung nyodo to na moja talk jan ba she deny the long guard men who take mission coordinate military coordination mission lat ka ko gwade ci korche tokten ka Nasser ko chala ne te tun wande chalat bana mo chala ro ci ka tok tele den nyot ka so ku jamone and free commission kanamo a jane ko na nyin ka norway army ke dina SSVDF we wang na lieutenant in college the SSVDF ko chabis den chaja dak agenda na to show take a jermi ci kana lat agenda mo shiu ce to ko ne medan chaje no jana shi mobilization kana lat chaje shi ga young no people ci kana mobilize kana sir ko bi ko kana capture jo no mo shiu ce to na me e ka ko tele mi nyoda chala do ne na an investigation mission na me shi to man chala de jana ka so ku je mo ne lo nya kolor ne we shi ne ko ka wanda dai mala ca dom shi da mo shalat a jeri podan gore de nyaa ye kele ne mene ka kore no cha difan lo yeri ja jogo no ban nyoko bu jekon ka changlo den chang dan en ba ti dial ba ko samrai ka ku gabra doblam yo mite tin ba ti ge ba ti nyok ka mi she jan buna shu continue ka dr yak machar duga dana ba lu ngi ja an biya ta kaman bye bye